Umugaba w'igisirikare cy'u Rwanda uyu nguyu ni Mubaraka Muganga ubu ngubu yamaze gusesekara i Kampala. Mbese ni iki kimujyanye? Ikindi kibazo cyo kwibaza kuki agiye mu gihe Uganda yamaze kwima inzira Joseph Kabila. Ese kuki yamwimye inzira kandi u Rwanda rwarayimuhaye? Ibi nabyo birimo biratuma hakekwa kandi hagatekerezwa ko hashobora kuba hava insiriri y'umwiryane no guhangana hagati y'u Rwanda na Uganda bapfuye Joseph Kabila. Birimo biraturuka ngo ku bana b'abarundi ba FDNB bagiye bakuryamira hafi mu misozi ya Uvira batsikamira imbunda ya AK47 mashinigani bayiryamaho ubutayiha kuruhuka. M23 ibona nta hantu iri bumenere twirwaneho, baragenda bayikoramo akazi barayandagaza. Red Tabara barayitabataba ubwo Android ntimumbaza aho yari iri. Abasigaye narababwiye ngo hatashye za casualty nyinshi, babonye bibashobeye nuko bapfunyika ikimwaro bati moshi dusubira Goma, ababo ntibakinishwa. Hari uguhangana gukomeye cyane muri diplomasi hagati y'umugabo witwa Olivier Nduhungirehe. Uyu ni Olivier Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, ndetse na Kayikwamba Wagner. Uyu nguyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umugore udasanzwe, umugore uzi guhangana, umugore uteye ubwoba. Ngira ngo mu bagore bari muri Afurika yaba y'Uburasirazuba ndetse na Afurika muri rusange, uyu mugore yagaragaje performance iri hejuru yo ku rwego rudasanzwe muri iyi ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ntashobora gutinya kuvuga yuko n'uyu munsi wa none kuba ibintu bihagaze uko bihagaze, M23 ikaba yarashegeshwe bikomeye. Uyu mugore abifitemo ukuboko gukomeye cyane, sinzi icyo abanyekongo bazamwitura. Mwabonye yuko hari ibitangazamakuru bitari bikeya byagiye byanga kuvuga uburyo ki Wazalendo na FDNB bafite imbaraga, ndetse n'uburyo ki barimo baragenda bakorera bya mfurambi M23. Aho navuga ngo hari ibinyamakuru byari bibogamye, ariko nyuma yo kubona yuko n'ubundi banga kuvuga amakuru y'ukuntu intambara iri kugenda, abandi bakarengaho bakayatangaza, aba bagasigara mu kangaratete ko kubazwa bati kuki mwebwe mutatubwira aya makuru aba yabaye. None nabonye bamwe bavuye ku kesho bemera kwemera kubw'igitutu cy'ababakurikirana cy'isi ndetse n'icy'abaturage muri rusange, kwemera kuvugisha ukuri nk'uko kuri. Erega ni mujye mwemera, mureke tureke tuvuge ukuri. Ukuri guca mu ziko ntigushya. Ubuyapani bwamanutse bwigaragaje mu ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu birimo biragenda bitungurana nyuma y'uko byagiye byifata igihe kitari gitoya. Nababwiye ko Ubushinwa bwarabanje bugenza gake buraceceka, ariko bigeze aho buravuga, buratungura, butangaza icyo butekereza. Abayapani nabo baje nyuma ya Brezil, nyuma y'umunsi umwe Brezil yigaragaje ku ruhande ibogamiho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None amakuru dufite nuko ahazwi nka Kaziba twagarutse muri Kivu y'Amajyepfo, abagabo bitwa William Yakutumba na Foke Mike, abangaba nabo muri Waza, ngira ngo murabazi cyane. Aha hantu bahashinze amano, bahashinga ibirindiro ku buryo M23 mvuze ngo bamaze kuyibona imboga mu menyo. Mwavuga muti reka kurarengereye nawe wishaka kubaca amazi, ariko muzi neza yuko ubundi M23 ahantu yafashe iba yafashe. Ariko noneho byayikomeranye. Mutekereze burya iyo mubona yarekuye ikemera kurukira igasubira inyuma mu birometero bitari bikeya, burya mujye mumenya ngo iba yashize, baba bahashengukiye. Kuko bari abagabo niba mwarababonye, M23 n'abihambirizi, bafite ingabo zizi kurwana kandi zizi kwiyahura, zizi kwizirika umukanda, ariko noneho iyo bafashe umwanzuro wo gusubira inyuma, mujye mumenya burya ngo baba bashize, baba babona bagiye kuhashirira bose, bakavuga bati nimureke tureke, ibi byo ntabwo bikorwaho. Ibi rero birimo biraturuka kuki
Tshisekedi yatangaje ko umwaka wa 2026 2028 iyo myaka igomba kuzasiga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari igihugu ntamenerwaho, ari igihugu gifite ingabo zidakandirwaho n'ikindi icyo ari cyo cyose cyo muri aka karere. Bagiye bakunda kuvuga ngo Kenya, ngo Uganda, ngo u Rwanda bafite ingabo ngo zikomeye ngo cyane, ariko urebye ingufu Tshisekedi arimo arashyira mu kigendanye no kubaka igisirikare, urabona ko uyu mugabo byaramubabaje kubona inyeshyamba zimufata zikamukinira ku gakano, zikamukiniraho uko zishakiye. Ni iki kigiye gukurikira? Ese koko u Rwanda rwaba rugiye gukozanyaho na Uganda bapfa Joseph Kabila? None se kuki Uganda yaba yimye inzira Joseph Kabila kugira ngo agere iwabo muri Kongo? Ese Abayapani bagiye kuzana iyihe tekinoloji muri iyi ntambara? Mubaraka Muganga yafashe urugendo rwerekeza Uganda akajya guhura na Museveni mu gihe bamaze gukurira inzira ku murima. Joseph Kabila bamubwira bati uravuga uvuye aho, hano nta nzira uhafite, utazanibeshya uca ahangaha. Iyi ni Inkubi Official TV uteze amatwi nk'ubwango, niba ari bwo bwa mbere ugeze aha ntuze kugenda udakoze sabone cyangwa subscribe. Reka nkwifurize kugira igicamunsi cyiza wowe ukurikira ukanumva ibiganiro bitegurwa na Inkubi Media, by'umwihariko wowe wemeye ugakora sabone cyangwa subscribe. Amakuru yacu yo kuri iki gicamunsi gishyira umugoroba wa tariki 11 Gicurasi 2025, reka nkubwire yuko ni amakuru akomeye, ni amakuru y'ingenzi cyane udakwiriye gucikwa, ukwiriye kumenya. Mbere ya byose mbashimira mwe mwese mukomeza kubana nanjye, mukangira inama, mukankomeza, mukantera ingabo mu bitugu, mu bitekerezo, ndetse na like zanyuma mugenda munshyikiriza, ngira ngo bamwe mujya mubona yuko nshishamo nk'abasubiza bitewe n'ibibazo muba mwambajije. Ubu hari ikintu cyamaze kuntangaza cyane, ni kimwe mu bintu bitangaje byagiye bikunda gucecekwa ariko bikaza kurangira bishyizwe ku mugaragaro. Mwabonye yuko hari ibitangazamakuru bitari bikeya byagiye byanga kuvuga uburyo ki Wazalendo na FDNB bafite imbaraga, ndetse n'uburyo ki barimo baragenda bakorera bya mfura mbi M23. Aho navuga ngo hari ibinyamakuru byari bibogamye, ariko nyuma yo kubona yuko n'ubundi banga kuvuga amakuru y'ukuntu intambara iri kugenda, abandi bakarengaho bakayatangaza, aba bagasigara mu kangaratete ko kubazwa bati kuki mwebwe mutatubwira aya makuru aba yabaye. None nabonye bamwe bavuye ku kesho bemera kwemera kubw'igitutu cy'ababakurikirana cy'isi ndetse n'icy'abaturage muri rusange, kwemera kuvugisha ukuri nk'uko kuri. Erega nimujye mwemera, mureke tureke tuvuge ukuri. Ukuri guca mu ziko ntigushya, kandi ukuri uko kwaba kose kuri kuraryana kandi kukababaza, ariko nanone ni byiza kukuvuga. Hari uguhangana gukomeye cyane muri diplomasi hagati y'umugabo witwa Olivier Nduhungirehe, uyu ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, akaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndetse na Kayikwamba Wagner, uyu nguyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umugore udasanzwe, umugore uzi guhangana, umugore uteye ubwoba. Ngira ngo mu bagore bari muri Afurika, yaba iy'Uburasirazuba ndetse na Afurika muri rusange, uyu mugore yagaragaje performance iri hejuru yo ku rwego rudasanzwe muri iyi ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ntashobora gutinya kuvuga yuko n'uyu munsi wa none kuba ibintu bihagaze uko bihagaze, M23 ikaba yarashegeshwe bikomeye. Uyu mugore abifitemo ukuboko gukomeye cyane, sinzi icyo abanyekongo bazamwitura. Nimba mugamye cyangwa nkaba muhengamiyeho, namwe muzamvuguruze. Niba hari undi muntu mwabonye wakoze ingendo z'agahanyu, wakoze participation ikomeye, yurira indege ava i Burayi amanuka Washington, ava Washington ngo yagiye Beijing, ava Beijing ngo ari Moscow, France, Paris, Roma, England, ngo London na hehe hose, ugasanga ibihugu arabizengurukamo, ava Pretoria yerekeza u Rwanda, ava Rwanda Kinshasa. Uyu mugore ntasanzwe.
Uyu mugore rero na Nduhungirehe hari ibyo batangaje ku kigendanye n'amasezerano y'amahoro ari guhwihwiswa, ndetse yaheze mu mpapuro ari kuvugwa ngo ari i Doha andi ari i Washington. Ubuyapani bwamanutse bwigaragaje mu ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu birimo biragenda bitungurana nyuma y'uko byagiye byifata igihe kitari gitoya. Nababwiye ko Ubushinwa bwarabanje bugenza gake buraceceka, ariko bigeze aho buravuga, buratungura, butangaza icyo butekereza. Abayapani nabo baje nyuma ya Brezil, nyuma y'umunsi umwe Brezil yigaragaje ku ruhande ibogamiyeho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None amakuru dufite nuko Abayapani n'intwaro zabo n'ibimodoka bya karahabutaka kandi bya kabutindi bidapfa kubenwa n'amasasu ariyo yose, nabo basesekaye Kinshasa. Mbese ibyabo byo byifashe bite? Ni mu gihe Abayapani bari muri ayo ngayo, reka nkubwire yuko ahazwi nka Kaziba, twagarutse muri Kivu y'Amajyepfo, abagabo bitwa William Yakutumba na Foke Mike, abangaba ni abo muri Waza, ngira ngo murabazi cyane. Aha hantu bahashinze amano, bahashinga ibirindiro ku buryo M23 mvuze ngo bamaze kuyibona imboga mu menyo, mwavuga muti reka kurarengereye nawe wishaka kubaca amazi, ariko muzi neza yuko ubundi M23 ahantu yafashe iba yafashe. Ariko noneho byayikomeranye, mutekereze burya iyo mubona yarekuye ikemera kurokira igasubira inyuma mu birometero bitari bikeya, burya mujye mumenya ngo iba yashize, baba bahashengukiye. Kuko bari abagabo niba mwarababonye, M23 ni abihambirizi, bafite ingabo zizi kurwana kandi zizi kwiyahura, zizi kwizirika umukanda, ariko noneho iyo bafashe umwanzuro wo gusubira inyuma, mujye mumenya burya ngo baba bashize, baba babona bagiye kuhashirira bose, bakavuga bati nimureke tureke, ibi byo ntabwo bikorwaho. Ibi rero birimo biraturuka kuki? Birimo biraturuka ngo ku bana b'abarundi ba FDNB bagiye bakuryamira hafi mu misozi ya Uvira, batsikamira imbunda ya AK47, mashinigani bayiryamaho ubutayiha kuruhuka. M23 ibona nta handi iri bumenere, twirwaneho. Baragenda bayikoramo akazi, barayandagaza. Red Tabara barayitabataba. Ubwo Android ntimumbaza aho yari iri. Abasigaye narababwiye ngo hatashye za kajoriti nyinshi, babonye bibashobeye nuko bapfunyika ikimwaro bati mwoshi dusubire i Goma, ababo ntibakinishwa. Ubwo ntumbaze ikigiye gukurikiraho. Iyi ni Inkubi Official TV uteze amatwi, nkubwira ngo niba ari bwo bwa mbere ugeze aha, ntuze kugenda udakoze sabone cyangwa subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tukugezaho gatanu ku kandi. Ndashimira cyane mwe mwese mugenda mumpa inkunga ikomeye, ariko mbere ya byose nongera kubasaba ngo mujye mumfasha, munkorere share, mumpe like, kandi komantere zanyu ndazitegereje, nzitegerejanyije amatsiko ndetse ibiganza byombi kugira ngo nzakire. Nshimira mwe mwese mugenda mumfasha mukantera inkunga igendanye no kwigisha ko abantu bakwiriye kubaho bakira ibitekerezo byose. Kuba umuntu akubwiye amakuru atagushimishije, ni byiza nyine kuyakira uko, ukaba wagira ibibazo bindi umubaza, ukaba wagira uburyo cyubihakana, ariko ibintu by'ikinyabupfura gike tukabicikaho, tukajya twemera yuko ibintu biba byagenze nyine. Amakuru ni uko abaje, ni nayo mpamvu umunyamakuru yatangaje aba adakwiriye kubigenderamo cyangwa ngo abe victime yabyo, kuko aba avuga ibyo yabonye kuri tere n'amakuru yahawe. Rero wowe bidashimishije uyimureba nabi, ahubwo wakabaye uvuga uti reka njye kwishakira kuri tere, se kuko niko byagenze, nta yandi marangamutima cyangwa amakabya nkuru yongeyemo. Yego, reka twikomereze rero. Ni ukuvuga ngo reka mpere ku ntambara ya Pakistani n'Ubuhinde, aho bamaze kwemeranya agahenge k'intambara. Ni mu minsi mike cyane, aho bamaze iminsi bakozanyaho, barimo bararasana bikomeye. Reka nkwibutse ko ibi bihugu bifite byose intwaro kirimbuzi, ndetse hari n'ubwoba bw'uko kimwe gishobora kubona kigenzi cyacyo cyakijujubije, kikaba cyarekuramo imwe muri zo, n'ubundi ni ugupfa no gupfa kikayirekura.
ariko mu gihe umutima wari uhagaze, isi yose ibahanze amaso ireba ayo barimo, hagize gutya barakomakoma, ibihugu bumva birabakomakoma, bemera gushyiraho agahenge. None uyu munsi wa none hashobora kuba hagiye kuboneka agahenge muri Kashmiri, mu ntara barimo bararwanira, intara ikomeye cyane, buri gihugu cyose gishaka kuyiyegurira. Hari ibinyamakuru nabonye ntari buvuge ngo nibyo mu bihe bihugu, burya muzajya mubinyihanganira, bagiye bakunda kugaragaza faiblesse mu kigendanye n'iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, bakajya berekana uruhande rurupwisa rufite ingufu, bakerekana uburyo ki M23 ngo ari intare za Sarambwe, hari abadakorwaho, bakoze contre attaque, bafashe aha, bafashe FDLR izi, ariko noneho nyuma y'iriya operation nababwiye y'ukuntu Uvira bapfunyitse ikimwaro bagahambira ibikoresho bike basigaranye bakagaruka i Goma. Nabonye abahungu bavuye ku Kejo nabo baremera nyine nta kundi, barahatirwa kubivuga kandi babivuze. Iki ni ikigenda cyerekana yuko ukuri kuzatinda ariko kuvugwe, kandi kuzaca mu ziko ntigushye. Na babandi mujya mundeba nabi mushaka mwahakura isomo, kuko narababwiye ngo amateka niyo ubwayo azasobanura ibihe, kandi igihe kizaba umucamanza mwiza mu by'iyi ntambara ndetse n'iby'uyu mwiryane, n'ibyitwa ngo ni uburenganzira burimo burarwanirwa n'abagiye guteza intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Abayapani bamaze kugera Kinshasa, harimo haravugwa yuko Ubuyapani bwamaze gusinyanya amasezerano na Perezida Tshisekedi mu bufatanye mu bigendanye n'inganda, iterambere ariko n'ibya gisirikare. Tshisekedi yatangaje ko umwaka 2026-2028 iyo myaka igomba kuzasiga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari igihugu ntamenerwaho, ari igihugu gifite ingabo zidakandirwaho n'ikindi icyo ari cyo cyose cyo muri aka karere. Bagiye bakunda kuvuga ngo Kenya, ngo Uganda, ngo u Rwanda bafite ingabo ngo zikomeye ngo cyane, ariko urebye ingufu Tshisekedi arimo arashyira mu kigendanye no kubaka igisirikare, urabona ko uyu mugabo byaramubabaje kubona inyeshyamba zimufata zikamukinira ku gakano, zikamukiniraho uko zishakiye. Arimo arubaka rero buri gihugu cyose azi ko gifite tekinoloji, gifite ubushobozi, arimo arashaka kuba inshuti nacyo. Gusa nanone hano hakaba hakwibazwa ngo uko agenda agirana ubushuti n'ibyo bihugu ntago bizamuha ubumenyi cyangwa izo tekinoloji ngo bimuhe abo basirikare bumuhe ibyo bitwaro for free, nawe agomba kugira icyo avungura ku mutungo wa Kongo akabahereza. Ari naho abamurwanya bavuga bati wa mugabo we urimo uradutangira igihugu, wa mugabo we ugiye kutumarira umutungo kamere. Tukiri aho hari ubwoba buhari. Umugabo w'igisirikare cy'u Rwanda uyu nguyu ni Mubaraka Muganga, ubu ngubu yamaze gusesekara i Kampala. Mbese ni iki kimujyanye? Ikindi kibazo cyo kwibaza, kuki agiye mu gihe Uganda yamaze kwima inzira Joseph Kabila? Ese kuki yamwimye inzira kandi u Rwanda rwarayimuhaye? Ibi nabyo birimo biratuma hakekwa kandi hagatekerezwa ko hashobora kuba hava insiriri y'umwiryane no guhangana hagati y'u Rwanda na Uganda bapfuye Joseph Kabila. U Rwanda rwamuhaye inzira mu minsi yatambutse, mwarabyumvise. None yatekereje guca Uganda. Museveni ati uravuga uvuye aho ngaho. Ni mu gihe umuhungu we umugabo w'igisirikare cya Uganda Muhoozi Kainerugaba yari yatangaje mu minsi ishize yuko atatuma Joseph Kabila asubira ku butegetsi, kubw'uko mu gihe cye cya manda ze yimye inzira UPDF kugira ngo ijye kurwanya igisirikare cy'inyeshyamba kirwanya ubutegetsi bwa se. Noneho mu minsi ishize arangize ajya ku rukuta rwe, muramuzi, yandikaho ngo kafata Tshisekedi nka garafureri we. Ibyo twabigarutse tubabwira uburyo ki nyine biba bigaragaza ko atari bo baba bikoresha. Ibi rero hari ubwoba bukomeye bwo kuba noneho Mubaraka Muganga yafashe urugendo rwerekeza Uganda akajya guhura na Museveni mu gihe bamaze gukurira inzira ku murima Joseph Kabila. Bamubwira bati uravuga uvuye aho, hano nta nzira uhafite, utazanibeshya uca ahangaha. Iyi ni Inkubi Official TV uteze amatwi nk'ubwango. Niba ari bwo bwa mbere ugeze aha, ntuze kugenda udakoze sabone cyangwa subscribe. Ni ibihe bikomeye, ni ibihe bitoroshye muri Kivu y'Amajyepfo, ahakomeje kubera isibaniro ry'intambara hagati ya M23 FARDC na coalition yayo, naho Twirwaneho, Red Tabara ndetse na Android. Bibyabo ngira ngo byarangiriye Uvira,
nibanatekereza kugaruka muri iyi ntambara bazaba batagira ibitekerezo bitewe n'ibyababayeho Uvira ndetse n'ibyongeye bikababaho muri Fizi. Aba bagabo baba nta bwenge bagira pe. Niba ufite akazi ingabo kugeza ubwo n'abapfuye batakwemerera kubafata, wagaruka no kubatora nuje kumufata nawe bakamurasa, wibeshye ugasubira muri iyi ntambara, ntabwo nzi ko ibitekerezo byabo byaba bikora neza, haba hari ikintu kiburwamo. Ari nacyo cyatumye ubungubu amakuru dufite nuko yahazwi nka Kaziba, umugabo witwa William Yakutumba Foke Mike, aba murabazi cyane, ni abagaba cyangwa ni abajenero bari muri uru rugamba, bari kuri tere aho bahanganye na M23. Aba bagabo barayishegeshe, barayibushabushe, ku buryo cyuba amakuru mfite nuko mu bice bya Kaziba nanone bongeye barimo barahafata, barimo barahashaka kuhagira habo bakahashinga ibirindiro ku bubi n'ubwiza. Burya nubwo mwumvise ngo M23 muri za nkuru za bya binyamakuru ngo bafashe Kaziba, ngo Ruwinja, ngo hehe, ngo bagiye, Foke Mike n'aba bagabo bandi babashubije inyuma ku birometero bya kure kandi byinshi, mu buryo bukojeje isoni kandi bukomeye. Nkubwira ngo rero reka turebe ni iki kigiye gukurikira. Ese koko u Rwanda rwaba rugiye gukozanyaho na Uganda bapfa Joseph Kabila? None se kuki Uganda yaba yimye inzira Joseph Kabila kugira ngo agere iwabo muri Kongo? Ese Abayapani bagiye kuzana iyihe tekinoloji muri iyi ntambara? None se ibyo Nduhungirehe yatangaje bigaragaza uburyo ki ngo u Rwanda rwo ngo ikiruraje ishinga nuko ngo rugomba gucisha ibintu mu nzira y'amahoro, ngo kandi icyo rwakoze ngo nuko rurimo rurarinda ngo ubusugire bw'igihugu n'umutekano wacyo ndetse n'uw'abaturage, rugahakana ko nta ngabo rufite muri Kongo, mu gihe umuryango w'abibumbye, ubumwe bw'Uburayi ndetse n'ibindi bihugu bikomakomeye byagiye biruhatira gukura ingabo zarwo muri Kongo. Ni mu gihe amasezerano y'amahoro mbere y'uko asinywa niyo turufu ya mbere barushyiriyeho. Aya masezerano agomba gusinywa ari uko u Rwanda rwakuye ingabo muri Kongo, nyamara Olivier Nduhungirehe we akabihakana. None ubwo murumva bizashoboka? Ni mu gihe Kayikwamba Wagner nawe yakojeje ibaba muri wino, arashishimura kuri Twitter ye, aho yatangiye ashimira ubumwe bw'Uburayi, agashimira umuryango w'abibumbye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburyo bumvise ijwi ryo gutaka kw'Abanyekongo batakaga bazira ubusa, bazira akarengane, ndetse yongera no kugaragaza uburyo ki ngo azishima kandi akanezezwa nubwo aya masezerano azaba amaze gusinywa, ariko murumva yuko agomba gusinywa ari uko u Rwanda rwakuye ingabo zarwo hehe muri Kongo. Ibi ndabivuga mukanyirukankana n'imijugujugu ku musozi baturavuga uvuye aho, ariko ibyo byose sinjye wabitangaje, biba byavuzwe n'ababizi neza cyane kuturenza. Bo nababwiye ngo akenshi burya bari abagabo iyo bagiye kuvuga bavuga ibishobora no kuba bitageze na 1% mu mabanga y'ibihugu byabo, ibindi hafi ya byose baba babigize ubwiru. Iyi ni Inkubi Official TV uteze amatwi, nkubwira ngo niba ari bwo bwa mbere ntuze kugenda udakoze subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yacu n'ibiganiro tukugezaho gatanu ku kandi. Amakuru yacu yo nakagaruka. Ciao mbabwira ngo mugire umugoroba mwiza ndetse n'ijoro rihire, naho mukanya.